давоми 6 моҳи соли равон ба раёсати адлияи вилояти Суғд 29 ариза ҷиҳати ба қайдгирии давлатии ташкилотҳои ҷамъиятӣ ворид гардидааст. дар асоси он 7 ташкилоти ҷамъиятӣ ба қайди давлатӣ гирифта шуда, 5 ташкилоти ҷамъиятии дигар бошанд аз нав ба қайдгириро гузаштанд. 14 адад ташкилоти ҷамъиятӣ барҳам хӯрданд. сабабу омилҳои барҳам хӯрдани ташкилотҳои ҷамъиятӣ гуногун буданд. طبق معلومات‌های نظارت امروز سبب‌های فعالیت نکردن تشکیلات جمعیتی این در بعضی حالت‌ها فقط راهبری تشکیلات جمعیتی میباشد، دریافت کردن تانستن سرمایه‌گذار و دیگر مسائل کتی. так لازم با یادآوری است که در 3 سال اخیر یگان عدد تشکیلات‌های جمعیتی به طریق سودی برهم داده نشدند. همه آنها طبق ترتیبات قانون جمهوری تاجیکستان و عریضه خود با ریاست عدلیه مراجعت کردند و طبق ترتیبات قانون برهم داده شدند. فعالیت ریاست عدلیه ولایت سوغد دوامی 6 ماه سال روان ضمن نشست مطبوعاتی بررسی گردید. از جمله فعالیت تشکیلات‌های جمعیتی که به قیدگیری آن محض به این ریاست وابستگی دارد تحلیل شد. گفته شد که اکثریت تشکیلات‌های جمعیتی در اساس مبلغ‌های گرانتی فعالیت خود را به راه مانده‌اند. از جانب تشکیلات‌های جمعیتی در دایره طلبات ماده 27 قانون جمهوری تاجیکستان در دوره اتحادیه‌های جمعیتی 90 عدد آگاهینامه اویدی قبول مبلغ گرانتی برای ریاست عدلیه ولایت سوغد پیشنهاد کرده شدند. از این مقدار مبلغ‌های وارد گشته 4,137,437 сомонӣ 111,818 доллари амрико ва 69,469 сомонӣ евроро ташкил медиҳад. маблағҳои грантии ташкилотҳои ҷамъиятӣ дар соҳаҳои мухталиф равона гардидааст. аз ҷумла рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ, баланд бардоштани ҳуқуқи занон ва пешгирии зӯроварӣ дар оила, дастгирии кӯдакони имконияташон маҳдуд ва волидайни онҳо, омӯзиши забонҳои хориҷӣ, пешгирии бемориҳои вируси норасогии масъулияти одам ва сил мебошад. маблағҳои грантӣ асосан аз субъектони хориҷӣ ки дар ҳудуди тоҷикистон фаъолият мебаранд ҷудо гардидааст. аз рӯи ҳисоботҳои иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ ворид гардида муайян гардид ки ташкилотҳои мазкур аз тарафи субъектони хориҷӣ сафоратхонаи иёлоти муттаҳидаҳои амрико дар тоҷикистон, оҷонсии амрико оид ба рушди байналхалқӣ, дафтари барномаи саҳа, созмони байналмилалии муҳоҷират, фонди ҷамъияти абилис, институти ҷомеаи кушода дар ҷумҳурии тоҷикистон ва дигар ташкилотҳои маблағгузорӣ карда шуданд. ба қайдгирии давлатии ташкилотҳои ҷамъиятӣ дар раёсати адлияи вилояти Суғд аз соли 2017 ба роҳ монда шудааст. то ин давра аз ҷониби раёсати мазкур 754 адад ташкилотҳои ҷамъиятӣ ба қайди давлатӣ гирифта шуда, 307 адади он барҳам хӯрданд. боқимонда ташкилотҳо то ба имрӯз фаъолияти худро идома дода истоданд. аз ташкилотҳои ба қайд гирифта шуда ягоне ҷанбаи динӣ надоранд. илова шуд зимни нишасти матбуотӣ. гузориши Уғлой Раҷаб ва Субҳон Одилҷонов барои барномаи иттилоотии имрӯз.